Minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah ya. Terus serap ya Allah. Serap ya Allah. Seraplah dalam bumimu 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 ya Allah. Kunci ya Allah. Kunci dalam bumimu ya Allah. Kunci dalam bumimu ya Allah. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terimalah taubatnya jin laknatullah ini ya Allah. Terimalah taubatnya jin ini ya Allah. Masukkan, lepaskan ya Allah. Lepaskan dari tubuh anak ini ya Allah. Lepaskan dari dalam tubuh anak ini ya Allah. Masukkan ke dalam bumimu ya Allah. Masukkan ke dalam bumimu ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ampun ya. Mudah-mudahan diterima tobatmu ya. Oke, kalau sudah minta ampun masuk dalam tanah. Ayo keluar, tinggalkan tubuh anak ini. Tinggalkan tubuh anak ini. Ya udah, minta ampun kepada Allah ya. Semoga Allah mengampuni kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Semoga Allah ampuni kalian. Terus keluar. Ayo keluar. Semuanya keluar. Terus semuanya keluar. Ayo keluar lewat kaki ataupun lewat tangan. Ayo masuk dalam buminya Allah. Masuk dalam buminya Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah. Berkahi anak ini ya Allah. Terima taubat jin ini ya Allah. Terima taubat